Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya. Hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan tadarus Al-Quran. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan membaca Al-Quran bersama-sama, hati kita menjadi tenang, iman kita bertambah, dan mendapatkan pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai tadarusan, mari kita awali dengan membaca doa pembukaan. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkahilah kegiatan tadarus ini, jadikanlah Al-Quran penyejuk hati kami, penenang hidup kami, dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Terimalah ibadah kami, ampuni dosa-dosa kami, dan limpahkan rahmat-Mu kepada kami semua. Amin ya Robbal Alamin. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustazah Ibu Zur untuk memimpin acara tadurusan ini, dan sebelumnya juga saya sebutkan bahwa acara ini disampaikan oleh Mandeh Minang Mancanegara dan ditayangkan langsung oleh sponsor kami yaitu Radio Gebum Minang. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadol Ustazah, silahkan dipimpin. Ya, terima kasih Mendek Tati. Karena udah dibuka langsung aja ya Mendek Tati ya. Silahkan Al-Fatihah dulu ya. Yes. Ala diniyah wa likulli niyatin salihah wa ila baratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا sana إلا bukan sanu sama ya إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم على Tapi bukan ya yuh ya, tapi yuh kecil ya. oke Yuh syaru, cuman yuh kalau yuh tuh H besar yang dibaca ya ya. الذين يحشرون على وجوههم إلا جهنم Lamnya إلى tidak tasbih. kenapa Iya aja.
Ya. Jangan ila tapi ila, agak tasdid Ila lotnya. jahannama ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Walaqad atayna Musa al-kitaba waja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira wa qulna wa qulna dhhab wa Fa ya, qul fa oke bukan dua. ya faqulna dhhaba ilal qaumil ladzina kadzabu biayatina fadamarna الذين كذبوا بآياتنا فد- فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا Bukan للظالم ya. Jangan wa a dibuka ininya ya, ya membacaannya harus cepat. Wa a. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين آه، وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تم وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا إلا Hmm. Ini udah berhenti ya. Bila huzwa berhenti aja di situ, teruskan aja ah. oke أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. Jangan ditasbihkan banyak mandif sali, jangan Oke. sabila. Ya, dari mana? Ya'lamuna hina yarawna al-adzaba man adallu sabila. Ara'aita man ittakhadha ilahahu wa hahu afa anta takun. Awalnya panjang ya. Apa Oke. Dari mana nih ya? Ulang lagi Eh, dari awal. dari mana? Dari awal. Oke. Ra'ai berhenti aja Ah, di hawa, karena dia tadi ada wakaf di sini karena Made tadi kan Al-Qur'annya beda ya. nggak Tapi ada di wakaf. hawa itu sudah pernah Hawa. berhenti Oke. boleh dari Oke. awal ya. Dari hawa mana? Oke. Aro'aita man ittakhadha ilahahu huwa Bukan huwa tapi hawa.
Astagfirullah. Hawa. Hawa, oke. Aro'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Ya. Af afa anta takun afa anta takunu alaihi wakila. Terima kasih. Am tahsabu anna aksarahum yasma'una aw ya'qilun. Qafnya In ditebalkan jadi ya au ya ya qilun qiyat qaf itu besar ya. am yahsabu anna Dulu aksarahum. Erni bukan amyah amtah ganti. Oh iya, aduh ya Allah. Am tahsabu anna aksarahum yasma'una aw ya'qilun. Inhum illa kal an'ami balhum adallu sabila. Alam tara ila rabbika kaifa maddazillah. Udah salah. Alam tara ila rabbika kaifa maddad. Alam Pelan-pelan Bu. tara ila apa bun? Pelan-pelan aja. Jangan terburu-buru jadi salah kalau terburu-buru. Ya. Alam tara ila rabbika kaifa maddadil walau sya'a laja'alahu sakina summa ja'alna syamsa 'alaihi dalila summa qabatnahu ilaina qabdan yasira wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan wan naum wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan wan naum masubatan wa ja'alan nahar wan nauma subatan wa ja'alan nahara nusura wa huwallazi arsalar riyaha busram baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Didengungkan ya Bu Erni am tahuro ifah ke kiri. Oh Kalau iya. dari wa anzalna Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Linuh iya bihi badatam maitau wa nusqi yahu mimma khalaq. Maaf Bu, bukan dalam Nuh. Yi itu panjang. Yi, Nuh. Yi i-nya tidak panjang tidak karena panjang. hakatnya miring, tidak panjang. Tadi Oke, kan ada terima kasih. ayahnya di depannya berharakat kecuali kalau yanya mati. Ya. Oke, terima kasih. Linuh iya bihi badatam maitau wa nusqiyah. Itu. Bu, maitau, jangan maitau tapi ditarik ke hidung ya, itu dengung. Maitau, ditarik ke hidung itu dengung ya. Kalau maitau baru tasdiknya doang, dengungnya belum kepakai ya. Maitau ke hidung ditarik. Linuh iya bihi badatam maitau wa nusqiyahu mimma khalaqna an'am wa nusqiyahu mimma khalaqna an'am wa ana siya kasiro. Walaqad sarrafnahu bainahum
liyazakkaru fa'aba aksarun nasi illa kufura walau syi'na laba'asna fi kulli qaryatin nazira fala tuti'il kafirina wajahid hum bihi jihadan kabira wa huwa allazi marajal bahraini hadza azbun furatu wa hadza Bu Irni, jangan azabun, jangan diizharkan, itu ikhfa hakiki. Azabun, iya. Wa huwa allazi marajal bahraini hadza azbun furatu wa hadza ujaj wahada milhun ujaj. Milhun izhar ya, harus jelas dan hanya hak kecil. Coba lagi Bu. Boleh hazabun. Boleh. Hadza azbun furatu wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura wa huwa allazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa Jangan wasih. kana rabbuka Itu Bu Erni, jangan wasih ya, tapi hanya H besar. Wasih, wasih, shotnya tebal, tapi hanya H besar. Jangan sih, tapi sih. wa huwa allazi khalaqa minal ma'i basaran faja'alahu nasaban wa sihra. Jangan dibaca shin, itu shot ya. Wasih, wasih, wasih ulang aja dari faja'alahu aja, kejauhan ulang dari awal. faja'alahu nasaban wa sihra. Sih lagi. Bu Erni, jangan sih, tapi sih. Sih, sih, sih kalau H besar ya. Kalau sih itu untuk H kecil. Sih. Faja'alahu nasaban wa sihra. Udah Bun? Udah kedengaran, putus. Coba lagi deh. Belum. Hilang suaranya. Faja'alahu nasaban wa sihra. Sih lagi. Jangan sih, Bu Erni. Wasih. Kalau sih itu tambah A lagi tuh. Wasih. Wasih. Jangan nyebut swat. No, bisa nyebut swat. Sui. Soalnya ditebalkan ya. Soalnya ditebalkan. Tapi hanya besar. Jangan sih ya. Wasih. Itu Bu Erni syih itu. Jangan shin itu swat ya. Kalau shin itu tidak tebal, kalau swat tebal hurufnya, huruf isti'la ya. Wasih. Gitu. Wasih. Faja'alahu nasaban wa sihra. Sih lagi. Pakai sih, tapi sih. Jangan sih. Kalau sih itu tambah A lagi gitu. Nah, sih, tebalkan shotnya ya, tapi jangan sih, tapi sih. Perlu latihan ini. Faja'alahu nasaban wa sihra. Sih lagi. Bukan sih, tapi sih.
Sih, jangan Sih, pakai A. Kalau sih, sih itu sih. pakai A tuh. Sih, roh. Sih, 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 roh. sih, sih, sih. Hmm. Iya, membaca kalau dapat sihnya tapi fatnya yang hilang itu. Coba deh sekali lagi Monyongkan mulutnya. lewat aja dulu nanti dia dilatih-latih ya. Maaf Ibu, Iya. monyongkan mulutnya. Monyongkan mulutnya. Enggak. Kalau membaca shot nggak boleh monyong. Sih. Wal sih, nggak boleh monyong juga Sih. kalau baca shot. Wal sih, Benar. cuman tebal tapi nggak boleh Wasih. monyong. Wasih. Wal Oke. Waja'alahu nasabau wa sihro sih. Sih, mematikan hanya yang belum tepat. Wal sih, jangan sih. Kalau sih itu H kecil, itu kan H besar. Wal sih, Wasih, wasih roh, wasih roh, wasih roh. ya. Faja'alahu nasabau wa sihro. Masih ya. Waka. Iya, nggak apa-apa deh nanti dilatih lagi ntar malam ibu Iya, Taslim Bunda. malam ntar ya. Terus Bu. Iya. Wakana rabbuka qadiro wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana kafiru ala rabbi wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Ya. Alhamdulillah Quran. Bunda, saya izin ya Bunda. Lagi di Sumatera, Bun. Oh iya. Izin semuanya Bunda-bunda. Ya. Assalamualaikum. Silakan Maneben buka mic. Oke, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa' an yattakhidha ila rabbihi sabila wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidhunubi ibadihi khabira alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Sujud dulu ya. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha Berujau. Jauh. burujang. Udah benar ya?
Tadi buruhau. No, oke, sorry, mungkin lidah ya. Oke, sorry. Tabarakalladzi ja'ala Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله Amalahu salihah, ha kecil ya Pak Ahmad. Jangan salihah tapi salihah. Itu tengah tenggorokan. Pulang dari mana, Bu? Dari wa'amila amalan. وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا ya Bu ya Bu Baunya tidak panjang ya Pak. Ini nggak oh ya itu panjang ada yang alifnya memanjangkan paman itu kan waw itu mati. Ya. Wawnya alifnya tidak alif apa mati. namanya alif apa itu namanya Bu Alifnya nggak itu panjang alif itu tidak berpengaruh untuk harakat dhammah ya. Alif itu untuk ya memanjangkan fathah baris di atas gitu ya. Jadi nggak oh ya dipanjangkan. oh, di sini dia fungsinya buat apa ya Bu ya alifnya itu ya Ya nggak tahu dibikin orang variasi aja gitu. ya Bu ya Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kazzabatum fasawfa yakunu lizama. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني
أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن أبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله Tertahan pada malaihau i-nya jangan tertahan, tidak panjang. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم
yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'murun. Qalu arjih wa akhahu wab'ats fil madaini hasyirin. Ya'tuka bikulli syahari ali Ya'tuka bikulli syahrin alim. Jangan syah tapi Wajumi'as sah, Bu syah Adik. Sah. Tipiskan, jangan syah, jangan sin itu sin ya. Sah. Ya syah sah. Jangan syah, kalau syah syah itu sin yang buat baca. Sah, sah tipiskan. Ya, coba lagi. Ya'tuka bikulli syahrin alim. Wajumi'as saharatu limiqati yaumin ma'lum. Wa qila linnasi hal antum mujtami'un. One, Allahumma bil Quran. One bisa dibuka kameranya, One. One, mau ngaji, One. Nggak ada yang bantuin kali, One. Andung aja dulu deh. Angka aja dulu, andung dulu. Buka mic-nya, andung. Mic-nya belum dibuka, andung. Ya. La'allana nattabi'us sakharata in kanu humul ghalibin. Falamma ja'as sakharatu qalu li fir'aun a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Ayat berapa, Bu? Ayat 42. Habis ini, One ya. Tadi dipanggil-panggil, nggak kedengaran, nggak dibuka. Habis ini ya, One ya. Ya, Iya, 42 ya. Ya, 42 sekarang ya. Terus andung. Qala na'am wa innakum idzal laminal mutaqarrabin. Nggak ada tanya, jangan ditambah Ya. tak. Mukor. Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Fa'alqaw jibalahum wa isi. Bukan jiba tapi hiba. Oh ya. Wa alqaw hibalahum wa isiyahum wa qalu bi'izzati fir'aun inna lanahnul ghalibun. Fa'alqa Musa asahu fa'idha hiya talfaf Fa'alqa Musa asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Qalu aman. Alhamdulillah sehat. Andung. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun.
Jangan waha, jangan ke tengah tenggorokan ya, tapi ke pangkal. Waharun. Nah, jangan ha. Coba lagi. Rabbi Musa wa Harun. Ya, masih ha kecil ya. Jangan waha. Waharun. Waharun. Wa Harun. Ya, masih ke bawah ya. Laki-laki dulu ya, Ando. Terus dulu, Ando. Terus. Hmm. Qala amantum lahu qabla an adana lakum. Caranya tidak panjang. An adzana lakum. Qala amantum lahu qabla an adana lakum. Kenapa tanya dipanjangkan juga? Tanya tidak panjang. An adana lakum. Iya. Nggak tahu nih. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihra falasawfa ta'lamun. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum Wala usol Wala dari situ. dari mana? Ya, wala Wala usol. wala usallibannakum ajma'in. Qalu la dhaira inna ila rabbina munqalibun. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khotayana. Hah? Ya, terus. Gimana? Terus ya Rabbuna langsung. Rabbuna khotoyana kunna awwalal mu'minin. Ada yang diperbaiki? Enggak, terus. Oh, ini tadi yang ngomong. Oh, ini buka. Ya, langsung. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Fa arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Innaha ila syirzimatum qalilu wa innahum lana ghaidun wa inna la jami'un hadirun fa akhrajnahum min jannatin wa uyun. Panjang. Fa akhrajnahum min jannatin wa uyun. Wa kunuzin wa maqamin karim. Kadzalika wa aurathnaha bani Israil fa'atba'uhum musyriqin. Shadaqallahul azim. Ya, langsung Oni. Sambung Oni ayat 61 nih.
Ya, benar. Ayat 61, halaman 370. Halaman 70. 70. Ya, sebentar ya. Ya, sebentar habis itu One ya. 370. Ya. Halaman ya. Ya, ya. Iya. Ya, falamma. Falam Auzubillah. Enggak pakai tahu. falam Ya. falamma taro al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Wa auhayna ila Musa anidrib ila wa auhayna ila Musa anidrib Rib. bi Anid. asokal Ya. falaqa fakana kullu firqin kataydil azim. Firqin qattau ya, bukan tai, tapi taudil azim. Kataydil azim. Ya. Wa asrafna summal akharin. Onde, sam bukan sum ya, sam Azlafna summal akharin. One bukan sum one tapi sam ya. Ini aja wa azlafna sammal akharin. Ya. Wa azlafna sammal akharin. Ya. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Thumma aghraqnal akharin. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana Berarti situ aktsar. ada wakaf nggak Aune situ? Inna fi dzalika laayah. Ada nggak berhenti di situ? Fi dzalika laayah Iya. wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Waslu alaihim naba Ibrahim. Nabanya nggak panjang, alifnya berhadarakatnya. Naba aib, jadi banyak jangan dipanjangkan. Alifnya ada harakatnya. Oh, naba ya. Ya. Waslu alaihim. Ya. Waslu alaihim naba Ibrahim. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. Au yang fa'u, jangan fa'ahu tapi fa'u. Iya. Au yanfa'unakum au yadurrun. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika. Ananya panjang, ananya panjang. Kalau ada bulat di atasnya baru nggak panjang. Kalau itu panjang ya. Coba ulang lagi. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Qala afawaitum ma Ainya ketinggalan. Qala afara'aitum. Qala afara'aitum ma kuntum
kuntum ta'budun. Ya. Antum wa aba'ukumul aqdamun. Wa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa iza maradtu fahuwa yasqin. Wallazi yumituni summa yuhyin. Wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Iya. Muhammad Hamdan bil Quran. Pembaca selanjutnya Bu Erdawati. Erdawati bisa dibuka kameranya. Waj'al li lisana sidqi fil akhirin. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Waghfir li abi Ibu, Bu, A-nya tidak panjang Ibu. Ibu agak kesorot ke kamera dikit Bu, nggak kelihatan wajah Ibu. Wajahnya kurang kelihatan. Gitu. Waghfir li abi. Ya, A-nya tidak panjang ya Bu. Ya. Waghfir li abi innahu kana min dhalin. Ya, innahunya panjang ya Bu. Bu, dengerin dulu. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Panjangkan dotnya dulu baru ditasdidkan kalam. Waghfir li abi innahu kana Hu-nya minadh panjang Bu, Ibu. Hu-nya panjang ya, dhammah kebalik seperti itu panjang ya Bu. Innahu ka. Panjangkan hu-nya. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Jangan Ibu, jangan digabungkan mulutnya ya, jangan dolim. Jadi mim ujungnya itu ujungnya nun ya. Innahu kana minadh dhalin. Ditahan lam tasdidnya ya Bu, minadh dhalin. Jadi buka mulutnya, jangan digabungin bibirnya jadi mim yang ujung jadi ujung hurufnya. Ulang lagi dari innahu aja. Innahu kana minadh dhalin. Lamnya belum tasdid Bu. Jangan minadh dhalin. Ditahan lam tasdidnya ya. Minadh dhalin. Ya, setiap huruf yang ada tasdidnya ditahan dulu sebentar. Innahu kana minadh dhalin. Ya. Wala tukhrini Betul Zai Bu. Bukan rini tapi zini. Maaf. Wala tukhzini yawma yub'asun. Jangan ditasdidkan mim ya.
Mana tadi? Wala tukhzini yauma jangan jangan ditasdikan banyak. Ianya. Yauma yub'atsun. wala tuh wala tuh wala tuh rini Kok balik yauma lagi ke rini? Zai itu zini bukan rini. wala tuh zini yauma yub'atsun yauma la yabfa'u malam Bukan yap, tapi nun yang mati ya, didengungkan, disamarkan ke fa. Yauma la yanfa'u membaca yang itu ditekan ujung gigi atas ke bibir bawah, ke perut bibir ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. yauma la yanfa'u malun wala yab Wala wala banun. wala banun illa man atallaha biqalbi salim Bannya tanwin ya Bu, dahulu ya Bu. Biqalbin salim. Antara ba tanwin disamakan ke sin. Bin salim dan berdengung. Coba ulang lagi Bu dari illa. illa man atallaha biqalbin salim Nah gitu. wa Terus. wa uzlifatil jannatu lil Nah, muttaqin nanya kenapa dipanjangin? Jangan ditahan, nanya tidak panjang. Wa uzlifatil jannatu lil. Nah, jangan jannah. Nggak boleh panjangkan nanya. Coba lagi Bu. wa uzlifatil jannatu lil Nah, Ibu. muttaqin Masih ditahan nanya, masih dipanjangkan. Jannya dengung ya Bu. Janna itu kan gunah, nunnya itu gunah ya. Tasdid itu gunah. Jadi dengung ya. Wa uzlifatil jannatu lil. Nanya jangan tertahan, jangan jannatu lil ya. Jangan dipanjangkan di nanya. Cuman jannya itu didengungkan ya. Wa uzlifatil jannatu lil. wa uzlifatil jannatu lil muttaqin Lil wa muttaqin. Bu, kafnya kaf besar ya Bu. Lil muttaqin. Taqin. Jangan takin tapi taqin. Ulang aja dari. muttaqin Nah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ya, masih tipis ya Bu. Dilatih-latih taqin, taqin, qaqin, qubaq. Nah, itu tebal ya huruf qa-nya ya. Ya, enggak. Langsung Bu, ulang ya langsung Bu dulu. Nanti dilatih-latih ya Bu. Qin, ya. Ditebalkan soalnya hurufnya huruf isti'alah tetap tebal ya, walaupun enggak setebal berharakat fathah. Ya, tapi jangan ditipiskan seperti kaf kecil. Terus Bu, wa burrizatil. wa burrizatil jahim Huruf yang berharakat miring begitu jangan dipanjang-panjangkan, jangan tertahan. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. wa burrizatil jahimu lil ghawin wa qila lahum Ya, Bu. Qafnya jangan waki lagi, itu qaf besar. Qaf kan tebal itu hurufnya. Qaqi, qaqi. Jangan ki, tapi ya qi. Wa qila lahum. wa qila lahum an
وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون Ya. من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون Yang suru, jangan saru tapi suru, sot ya. Ulang lagi dari hal yang hal yang هل ينصرونكم أو ينتصرون jangan shi tapi si ya. Au yang tasirun so ya, jangan shi. Si ya, jangan shi. Jangan dibaca shin tapi itu hurufnya sot. Au yang tasirun. أو ينتصرون Masih shin ibu baca, jangan shin tapi si, sot ya. Au yang tasirun so si, jangan sya. So si subas. Au yang أو ينتصرون masih salah, bukan shi tapi si. Sot ibu ya. Au yang tasirun, jangan dipanjangkan juga si-nya. أو ينتصرون Belum bisa ya. Nanti dilatih-latih ya Bu, baca shot ya Bu, jangan dibaca shin, salah ya. Terus Bu langsung dulu. فكبكبوا فيها هم والغاوون Jangan tapi lembutkan, lenturkan membaca waw. Wal ghaun. Jangan wal ghaun, kan jangan dia diamzah jadinya. Wal ghaun, dilenturkan baca waw. فكبكبوا Kok فيها fakap? Kenapa kok fakap diganti lagi? Fakub. فكبوا فيها هم والغاوون Ya. وجنود إبليس Bu, hati-hati menglihat harokat. Wajunudu, bukan da ya. وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها Ya. Bu, tunggu Bu. Kalau mim mati Bu ketemu fa, jangan disamarkan ya, nggak boleh dengung di situ. Jangan menekan gigi ke bibir ya, tapi dimatikan mimnya. Mana tadi? Qalu wahum fi, matikan mim langsung disambar ke fi-nya, jangan tertahan di humnya ya. Tidak ada dengung di situ. Coba. Qalu وهم فيها قالوا وهم فيها bukan jam ya. Tasimun. Ya dulu mati kho. قالوا وهم فيها يختصمون Ya. والله إن كنا Nanya panjang. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمين Adallana, bukan adalna, lamnya tak mati, tasdid ya. Coba lagi deh. وما أضلنا إلا المجرمون Ilal tasdid lamnya Bu. Ilal, jangan ilal aja, lamnya tasdid yang di bawah. Illal mujrimun. وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا
syafi'in. Nah, jangan Wala- min ya, Bu. Bu, tunggu, Bu. Jangan ditekankan nun, tapi disamarkan ke shin ya. فما لنا من شافعين من disamarkan ke shin. Dengung. Fama lana min syafi'in. Sya-nya panjang dan juga agak keras membaca shinnya. Jangan sa, tapi sya. Fama lana min syafi'in. Fama lana min syafi'in. Nah, gitu. Wala sadiqin hamim. Panjangkan D-nya panjangkan, Bu, karena ada ya mati di depannya. Wala sadiqi mim Nah, wala sadiqin sadiqin hamimi. Wala Betul, Bu, matikan lamimnya, Bu. Ulang lagi, Bu, ulang. Hamim bukan hamim. wala sadiqi Ibu, Bu. Kenapa so dipanjangkan lagi? Wala sadiqin hamim. wala sadiqin hamim. Qafnya, qaf tebal. Wala sadiqin. Sodnya tebal, qafnya tebal. Jangan kin, tapi qin. Wala sadiqin hamim. Nah, ya, D-nya yang dipanjangkan lagi. Kita langsung Falau anna lana qarratan fanakuna minal mu'minin. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsarahum mu'minin. wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Wa makana Ma-nya panjang, Ibu. Ma-nya panjang. wa makana aksaruhum mu'minin. Nah, kenapa kaf yang dimatikan? Muk. Bukan muk, tapi muk. Muk dipentokin ya, mematikan amzah. Mu'minin. Wa makana aksaruhum mu'minin. Nah, gitu. Terus, Bu. Rabbaka lahumul azizul rahim. Lahuwal ya, Bu. Lahuwal. Ulang lagi. Wa inna rabbaka lahuwal ghazizur rahim. Kenapa ghazi dibaca ain itu bukan ghain ya? Itu dan di depannya titik azai. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa inna rabbaka lahum azizur rahim. Kenapa lahu? Bukan lahum tapi lahuwal. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ya. Kazzabat Bu. Dilembutkan membaca zal ya, Bu. Jangan kazzabat. Itu zai yang Bu baca ya. Ini zal, hurufnya lembut. Sekedar menempelkan ujung gigi ke lidah. Kazzabat.
Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kadzabat qaumu Nuhil mursalin. Nun iwatnya dibaca, Bu. Nun kecil itu dibaca. Jangan dihilangkan ya. Qaumu Nuhinil. Ada nun kecil nggak di habis A? Hinil ya. Oh, Ada harakatnya kan? Dibaca. nil. Jangan hil. Hinil ya. Coba lagi. Kadzabat Masih keras lagi zalnya. Lembutkan. kadzabat qaumu Nuninil mursalin. Qaumu Qaumu Nuhinil mursalin. Tapi hi-nya tidak panjang, Ibu. Ibu tertahan. Hinil. Nggak panjang hi-nya ya. Qaumu Nuhinil mursalin. Qaumu Nuhinil mursalin. Iz qala lahum ukhuhum Nuhum إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم نوح إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجري Ya, Bu, dengerin dulu ya, Bu. Kalau harakat kasratain atau baris dua di bawah tidak boleh dipanjangkan, dimatikan ya. Yang boleh dipanjangkan baris dua di atas ya, fathatain. Kalau kasratain tidak boleh dipanjangkan, dimatikan. Dhammatain ya, baris dua depan, baris dua di bawah. Kalau kita berwakaf dimatikan hurufnya, nggak boleh dibaca alaihi min ajr. Matikan jimnya dulu baru matikan ra. wa ma as'alukum alaihi min ajr Gitu. in Terus ajriya ila ala rabbil alamin. illanya lamnya tasdid, ulang lagi. In ajriya illa, ditahan huruf tasdid. In ajriya illa Nah, Bu, ala ri-nya tidak panjang karena ya-nya berharakat kan. In ajriya in ajriya illa ala rabbil alamin. A-nya panjang. Itu panjang-panjangnya diperhatikan ya. Illa panjang. Ala panjang. Rabbil alamin. Coba ulang dari illa aja. Illa ala rabbil alamin. Fattaqullaha wati'un. Qalu Kan A-nya Bu ya. Fattaqullaha wa ati'un. Jangan wati, jangan wa, tapi wa a ya. Membaca a itu mulutnya kebuka ya, Bu. Wa ati'un. fattaqullaha wa ati'un. Yang panjang itu bukan a tapi ti ya. A-nya kan harakatnya miring, tidak panjang. Yang panjang ti karena kasrah matiyah di depannya. Coba ulang lagi, Bu.
Wattaqullaha wa ati'un. Ya. Qalu anu'minu laka wattaba'akal azalun. Zalun. Tebalkan rohnya ya. Ulang lagi. Qalu anu'minu laka. Qalu anu'minu laka wattaba'aka arzalun. Mana ilnya nggak ada, alifnya tidak ada harakatnya. Wattaba'akal ardalun. Ulang jadi wattaba'aka. Taba'akal arzalun. Ya. Wattaba'aka. Udah ya Bu. Ibu perlu banyak latihan ya Bu ya, sering-sering membaca Al-Qur'annya. Kalau bisa ada yang mendengarin ya, biar tahu salah Ibu di mana, biar ada yang negur ya. Ibu harus sering-sering baca Al-Qur'an ya. Sebenarnya Ibu nggak susah-susah banget, cuman ya banyak salahnya mungkin karena agak jarang membaca Al-Qur'an ya. Diseringin membaca Al-Qur'annya ya Bu, biar terlatih, biar paham mana yang panjang, mana yang enggak ya. Kalau bisa ada yang dengerin. Ya Bu. Bu, bisa nggak Bu saya privat sama Ibu? Ada Boleh, waktu boleh nggak Bu. Ibu? Nah, ada, ya kita yang di sini juga ada Bu, Tasin namanya Bu, malam Sabtu malam, ntar malam ada, dan Senin malam. Boleh Ibu, kalau Ibu mau ikut, Ibu kirim aja nomor WA Ibu ya, nomor HP Ibu, nanti Iya, siap dimasukin. Bu. Saya Ya. sebenarnya karena mengaji ini tidak biasa didengar orang, Bu. Saya ngaji sendiri aja, disalah-salah terus. Saya nggak belajar tajwid. Makanya ya, karena Ibu ngaji sendiri, tapi Ibu nggak tahu salahnya. Ibu nggak tahu, Ibu Ya. lancarin aja gitu. Karena ya itu harusnya ada yang dengerin, yang bisa gitu, yang paham dengan tajwidnya ya Bu ya. Nah, jadi nanti bisa berubah, dan juga harus sering-sering Ibu baca Al-Qur'annya. Nanti Ibu latihan dulu deh ya. Boleh Ibu nanti masuk. Ibu kirim aja nomor WA-nya di grup ini ya Bu. Nanti aku masukin ke atasin nanti. Bu Erni Ya, juga udah ada banyak yang ada, Desmi Roza udah bergabung sama kita. Ya, makasih. pembaca Ya, makasih. ya. Ibu aja Jus Mariza, silakan. Buka kameranya, udah buka belum? Ya. Baru pertama kali Bu Ya, Ustadz apa-apa. ya. Coba-coba. Baca auzubillah. Enggak, terus saja Bu langsung, karena nanti kita tadarus enggak Bismillah perlu. aja ya. Tadi diikut di tengah-tengah soalnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. In hisabuhum illa. Jangan cepat-cepat Ibu. In itu kan enggak dengung, jangan terlama. In, nah, jadi dengung kedengarannya. In hisabuhum, langsung. Ya. In hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun. Wa ma ana bitaridil mu'minin. Anaknya tidak panjang ya Bu, itu namanya tanda sipir ya Bu, jadi tidak dipanjangkan nanya. Kalau ada bulat seperti itu, nanya tidak dipanjangkan. Wa ma ana bito. Ya. Wa ma ana bitaridil mu'minin. In ana illa nadhirun Ada seperti tadi juga, mubin. ada bulat tanda bulat kan. In ana In ana illa nadhirum mubin. Qalu la illam tantahi ya Nuhu latakunanna minal marjumin. Qala rabbi inna mulanya tidak qawmi. panjang. Qala rabb. Qala rabbi inna qawmi kazzabun.
Waftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Ya, Bu Erda, tolong dimatikan mic-nya ya. Mengganggu orang yang lagi ngaji. Kalau yang nggak mengaji, dimatikan mic-nya. Bu Erda, silakan matikan mic-nya. Bentar, Bu. Ya. Caranya nih. Fa'anjainahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Thumma aghraqna ba'dul baqin. Inna fi dzalika la'ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Oke. Ibu itu ada berhenti ya. Inna fi dzalika la'ayah. Ya, Ada wakaf ya. qala berhenti ya. Kalau pun Ibu mau meneruskan ya, tangannya itu harus dengung ya. Oh, Oke. inna fi dzalika la'ayatan. Nah, didengungkan di situ kalau Ibu mau diteruskan ya. Kalau bisa berhenti aja, ada wakaf di situ. La'ayah. Oke. Inna fi dzalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Jangan sya ya Bu, itu bukan syir Ibu. Bang, jangan aksya, aksa ujung gigi ya. Menempelkan ujung gigi ke lidah. Aksa, huruf sa itu bukan shin ya. Aksaruhum mu'minin. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kazzabat adu il mursalin. Kan duil Bu, duil. Gimana? Dunil ya Bu, nun kecil itu dibaca ya Bu, bukan duil ya, bukan alif yang berfungsi tapi nun kecil, nun iwat namanya. Ya, oke. Dibaca nil ya. Dunil. Coba lagi Bu, kazzabat. Kazzabat adunil mursalin. Iz qala lahum akhuhum huzun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. In ajriya. Bu, tunggu. Sama Bu Erda tadi ya, ajri itu dimatikan rohnya. Kalau dia harakat fathatain gitu, kasratain gitu, masihnya baru dua di bawah. Kalau kita berwakaf, dimatikan hurufnya. Min ajr. Matikan jim dulu, baru matikan roh. Min ajr. Ajr. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Atabnuna bikulli ri'i ayatan ta'basun. Wa tattakhiduna masani ala allakum takhludun. Wa idza batashtum jabbarin. Fattaqullaha wa ati'un. Wattaqulladzi amaddakum bima ta'lamun. Amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin uyun. Inni akhafu alaikum. Coba ulang lagi dari wajan natin. Ulang. Wajan natinnya coba ulang lagi Bu. Wajan.
Wajannati wa uyun. Inni akhasa inni akha Bu, jangan terlalu cepat Bu. Ini itu panjang nih Bu, 4 harkat. Ini. ya inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Qalu sawa'un alaina awaqadta am lam takum minal wa'idin. In hadza illa khuluq. Ibu udah ya. Udah saya halaman. Ya, Di mana? udah selesai. Saya halaman seorang ya. Nanti kalau Oke. ada waktu disambung setengah-setengah halaman nanti ya. Ini Bu Imarianis dibuka kameranya. Bu Ima. Ya. Ya. In hadza illa khuluqul awwalin wa ma nahnu mu'azzabin fakazzabu fa ahlaknahum inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kadzabat samudul mursalin idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin wattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Atutrakuna fima hahuna aminin fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa nahlin tal'uha hadim. Hadim, ha besar, dotnya tebal. Coba lagi Bu. Baik. Wa zuru'in wa nahlin tal'uha hadim. Jangan panjangan hanya hadim, jangan hadim. Tadi panjang ya. Coba lagi Bu. Wa zuru'in wa nahlin tal'uha hadim. Hadim. Gitu. Hadim ya. Wa zuru'in wa nahlin tal'uha hadim. Watanhituna minal jibali buyutan farihin fattaqullaha wa ati'un wa la tuti'u amral
ولا تطيعوا أمر المسرفين أستغفر المسرفين ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Satu halaman apa? Dua, Bu? Satu halaman. Satu. Ya, Asbi. Sekarang Asbi. Asbi ada nggak? Ya. Nomornya 03 harusnya 13 dong. Ya, tadi. Ya, silakan. Ya, sudah. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية
وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطس المستقيم وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تأثوا في الأرض مفسدين. Ya, udah semua ya. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين. Ya, sambung Mandeh, kita 2 halaman bertiga ya. Kalau 1,5 halaman kebanyakan, jadi kesedikitan. Ya. Jadi 2 halaman bertiga Mandeh sampai ayat 3:14, 2:14 ya. 2:14. Oke, bismillah. Faqara'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minin. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. La yu'minuna bihi hatta yarawul adzabal alim. Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Fayaqulu hal nahnu Fayaqulu panjang lunya. Fayaqulu hal nahnu munzarun
أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المؤذبين. Sudah? Atau satu lagi? Fa'anzir ashiratakal aqrabin. Ya. Ibu Erni Yunus masih ada? Tadi udah keluar ya. Mandeben. Mandeben nggak ada? Mungkin sholat ya tadi. Jadi dari tadi izin sholatnya belum balik lagi ya? Pak Ahmad aja dulu deh. Ya. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. A'in asawka fakul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas sami'ul 'alim hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin tanazzalu ala kulli affakin asim. Asim, dilembutkan saya Pak. Sedikit lidahnya ya. Asim, ya. Kulli affakin asim. Gitu ya, Bu? Ya. Yulquna sam'a wa aksaruhum kadzibun. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Illallazina amanu wa amilus solihati wa zakarullaha katsiran. وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب
allazina zalamu ayyamun qalabi yang qalibun. Sadaqallahul azim. Mandiri belum ada. Mandiri belum ada. Dan tidak cuma baca sekali aja. Nanti ya, kalau sudah pengajian kita minta doa, Mandiri minta doakan untuk ponakan yang sedang sakit. Oh. Ya, Fitriani, silakan. Ya. Sampai ayat berapa, Zah? Sampai ayat 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan wa busyra lil mu'minin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ulaika alladzina lahum su'ul azabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. Ya Musa innahu anallahu azizul hakim. Ya. Wa Bismillah. alqi asok. Sampai ayat 16 ya. Silakan. 16 ya. Wa alqi asok. Panjang Falamma Desmirullah, asok itu ya sama dengan arid di sukun ya, panjangnya sampai 6 harkat ya, paling sedikit 4 harkat, jangan 2 harkat ya. wa alqi asok. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran walam yu'aqib. Ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in fi tis'i alatin ila fir'auna wa qaumih innahum kanu qauman fasiqin.
فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين tebalkan qafnya. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو Nanya panjang. Wa utina nanya ada. Coba ulang lagi Bu Dek. Enggak begitu kedengaran tadi. وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. Ya. One bisa buka mic, ditekan yang merah itu One. Ditekan yang merah yang dekat namanya One itu. Andung aja dulu, Andung. Angkat dulu. Andung sampai bawah, Andung. Buka mic-nya, Andung. Andung aja dulu, One-nya enggak mungkin enggak ada ininya yang mati, yang membuka mic-nya. Ya, sampai nomor berapa dong baca? Sampai bawah. Sampai ayat 22. Wa khusyira li Ya, Sulaiman. Andung. Jangan wahus. Jangan ditekan Ya. ke sin ya, tapi sinnya kan enggak tasdid. Wa khusyira. Wa khusyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal ins. Minal jinni wal insi wat toiri fahum yuza'un. Hatta idza atau ala wadin namli. Ulang lagi. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan nam. Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabas sama dhahikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya
Alai, dimatikan ianya ya. Kalau mau berhenti jangan dibaca ianya. Oh, dari Allati, nikmat. dari allati juga boleh. Allati an'am. Allati an'amta alayya wa ala walidayya. Jangan tertahan ianya ya. Alayya wa ala itu panjang namanya kan. Allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an'amala solihah wa an'amala solihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika solihin wa tafaqqadat tayra faqala ma liyala huda Enggak faqala dipanjangkan dalnya ya. Kalau mau berhenti hud, jangan dengan huda karena nggak ada alif di depannya ya. Alif ada di depannya tapi berharakat, tidak dimasuk di huda. dari faqala nanti. Ya boleh ulang dari faqala, berhenti di situ nggak usah diulang lagi, langsung aja ya, tapi dimatikan dalnya. Faqala ma liyala aral hud am kana minal ghaibin la u'adzibannahu adzaban syadida azaban syadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanim mubin famakatha ghaira ba'idin faqala tu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain Bulat bima lam tuhit, pantulkan tonya ya, pantul qalqalah. bima lam tuhit bihi wajituka min sabain Sabah kenapa dipanjangkan? Sabah kenapa dipanjangkan? Alifnya kan ada harakat. tuhit Wajituka min sabaim binaba'in yaqin. wajitaka min sabain Wajituka bukan taka. wajituka min sabain binaba'in. Kenapa dipanjangkan banyak kan sama sama yang pertama, banyak alifnya itu ada harakatnya kan, kasratain. Enggak boleh dipanjangkan banyak itu kalau dia kosong tidak ada harakatnya baru boleh panjang banyak. Nah, wajitaka min sabain banaba'in Bina bukan bana, binaba'in yaqin. wajitaka min sabain binaba'in. Kok taka lagi sih? Tuka, jangan taka, tuka. Wajituka min sabain binaba'in yaqin. Sadaqallahu Nih lanjut, dihidupkan lagi mic-nya, matikan, dihidupkan ya, terus. One lagi. Iya. One ya, One baca sampai ayat 31 nih. Ayat berapa sekarang? Ayat 23 sampai ayat 31. Ayat 23 sampai ayat 31 ya One. Ya, ntar. Ayat 23 apa? Oh ya, ini wajah tuh ya.
Ya, ini wajadtu. Sampai 31, ayat 31. 31 muslimin sampai muslimin. 31 nih. Ya. Ini wajadtu ya. Ya. Ini wajadtum wa atan tamlikuhum wa utiyas min kulli syai'in wa laha harsun azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum as-syaitanu akmalahum fasaddahum. Jangan ak tapi di tengah-tengah tenggorokan Oh ya. As-syaitanu akmalahum fasaddahum. Ma-nya panjang Oh ya. As-syaitanu akmalahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Alla yasjudu lillahi allazi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Qala sanan. Sujud dulu, sujud tilawah dulu ya. 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 Sananzur ya. Qala sananzuru asyadaqta am kunta minal kazibin. Izhab bi kitabi haza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ya-nya jangan tertahan. Ilayya, ya-nya jangan tertahan, panjang kedengarannya. Ulang dari ini. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaimana wa annahu bismillah. Bukan innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Udah ya? Udah. Bu Erda. Allah ta'lu Bukan itu yang di bawahnya. Di bawah. Bu Erda, qalat ayat 32 lagi. Qalat ya ayyuhal bukan malu ya. Dengarin. Qalat ya ayyuhal mala'u jangan dipanjangkan u-nya ya. Qalat ya ayyuhal mala'u
aftuni fi amri Ninya panjang. ma kuntu Bu, pelan-pelan Bu. Saya menegurnya Ibu nggak kedengaran. Aftuni, panjang ninya. Fi amri. qalat ya ayyuhal mala'u Ini Bu. aftuni fi Bu. amri. Tadi kan udah dibilang U-nya tidak boleh dipanjangkan karena wawunya tidak mati. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntum qati'atan amra. Bu, hati-hati mana kuntum nggak ada tuh Ya. di situ kuntu bukan kuntum. Ma kuntu qati'atan. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'si. U-nya tidak panjang Bu. Ya. Setiap huruf harakat domah atau baris depan tuh Bu, kalau wawunya tidak ada tanda matinya, jangan dipanjangkan hurufnya ya. U-nya itu tidak panjang karena wawunya tidak mati. Yang panjang lu karena di depannya ada waw mati. Ya. Kalau wawunya ada tapi tidak ada tanda mati atau tanda sukunnya tidak boleh dipanjangkan. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu. Bu, bukan kau tapi quwwatin. Hati-hati melihat harakat, jangan sampai salah dibalik-balik ya, salah bacaannya. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu. Kenapa diulangi lagi kau sih? Bukan kau. Quwwatin. Quwwatin wa ulu ba'si sadid. Wa Wal ulu Bu. Wa ulu ba'sin disamarkan ke shin ya, dengung ya. Teruskan ya, nggak boleh berhenti di situ. Wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaik. Ulang dari wa ulu. Wa ulu ba'sin sadidin wal amru ilaiki fanzuri maza ta'murin. Falat innal qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzat Ulang dari waja'alu waja'alu izzat ahliha azilat. Aiz, zainnya yang tasdid ya, jangan aizat. Jangan aizat, itu ta yang Ibu tasdidkan. Yang bertasdid itu zai, ditahan di ainnya. Waja'alu a'izzat ahliha
azilat. Bu, a'izzat. Tahnya Ya. kan nggak tasdid. Kenapa ditekan ke ta? Yang tasdidnya cuma zai doang, tahnya tidak. Aizat ta'af. Nah, aiz ditahan di aiznya karena zai bertasdid, tapi ta-nya tidak tasdid. Jangan ta Wa ditasdid kedua. Waja'alu a'izzata ahliha. ja'alu a'izzata ahliha izalat. Woi, kok dibalik adillah ya. A'izzata ahliha adillah. Nah, itu dimatikan tama butah tidak boleh dipanjangkan ya. Selain dari tama butah yang berharakat fathatain atau berbaris dua itu dipanjangkan dua harakat kecuali tama butah. Ulang lagi deh, ulang lagi dari wajah anu. A'izzata ahliha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah. Ya. Wa kadzalika yaf'alun. Wa inni Ini panjang. mursilatun Bu, wa ini itu kan inni ya. wa inni mursilatun ilaihim bahadiyatin fanazira bihadiyat bihadiyatin fa biya Bu, dengerin dulu ya. Bihadiyatin, itu timnya itu dengung ya. Bihadiyatin fanaziratum bima yarji'ul mursalun. bihadiyatin fanaziratum bim fanazirat Ya, terus fanaziratum bima yarji'ul mursalun. Falamma jaa Sulaimanu A-nya tidak panjang, Bu. Ya, Bu, di Ibu sini A-nya atau tidak situ, panjang. Itu Falamma kan sedang kerja di jaa Tika. A-nya jangan dipanjangkan. Falamma jaa Sulaimanu qala atumidunani Sulaimana qala atumid Sulaiman qala atumidunani bimali fama atani yallahu khair. Ya. Bima, Bu, jangan cepat-cepat. Bima lium itu dengung ya. Bima lium tanwin ketemu fa itu nama hukumnya ikhfa hakiki didengungkan ya, Bu. Bima lium fama asani yallahu khair mimma. Ibu ata itu panjang dua-duanya kan. Barisnya kan berdiri ya tegak kayak. Fama itu panjangnya 4 harkat. Fama atani Allahu khairum mimma atakum.
Fama. Dari mana Bu? Ulangnya Bu. Ya, dari fama. Fama ata. Fama ataniyallahu ghairum mimma Ghai, bukan ghai ya. ghairum Bu, mimma bu. atakum Bukan ghai, Bu. Itu kan hurufnya kha. ghairum mimma atakum bal antum badikum. Ibu, jangan ghai itu kan bukan ghain itu kha itu Bu. Jangan ghai dibaca tapi khai. Beda ghai sama khai ya. Kalau ghai itu GH, kalau khai KH. Jadi yang dibaca KH. Khairum mimma Fama ataniyallahu gha lagi. khairum Khairum ataniyallahu khairu mimma atakum. Apanya? Ulang lagi. Khairum mimma itu dua-duanya mim bertasdid dan didengungkan. Khairum mimma Khairum mimma atakum bal antum. Ibu, ata itu kan sama panjangnya, sama-sama harkatnya berdiri tegak itu ya. Kenapa a dipanjangkan, tanya tidak? Khairum Bu. Kok ghai lagi? Khai. Khairum. Khairum mimma atakum bal antum bihazid. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Irji ilaihim. Bu. Jangan irji, Ibu. Kalau irji itu yang mati amzah, itu kan yang mati yang ain ya. Jiang, di tengah-tengah tenggorokan ya mantulnya. Irji ilaihim falana. Irji ilaihim falanatiyannahum bijunudillah qibala lahum. Falana aja ulang lagi. Falanatiyanahum. Bu, T-nya tidak panjang, kan ya-nya ada harakatnya. Falana tiyan, nah didengungkan kan non tasdid. Falanatiyanahum. Kenapa dipanjangkan juga T-nya? Falana tiyan. Falanatiyannahum bijunudillah. Nah, panjang. Bijunudillah qibala lahum. Bijunudillah qibala lahum bihawalanukhrijunnahum minha. Walanukhrijannahum minha azillatan wahum saghirun. Wahum saghirun. Walahum saghirun. Walahum saghirun.
Mana Walahum. walahum? Bu, nggak ada walahum, pakailah wahum shagirun. Ibu pakai ditambah-tambah hurufnya. Wahum saghirun. Ya, satu ayat lagi, Bu. Qala ya ayyuhal mala'u Nah, ayyakum Bu, ya. U-nya tidak panjang. Kan udah dibilang tadi tanda dhammah, kalau waw-nya tidak mati, jangan dipanjangkan. Qala ya ayyuhal mala'u Nah, dicepatkan U-nya. Qala ya ayyuhal mala'u ayyakum ya tini ya tini arasiha. Ayyukum, bukan yakum ya. Ulang dari ayyukum ya. Dari Ayyukum ya tini Ini, ba'arasiha Bu. qabla Ini, Bu. ya Pelan-pelan, Bu. Ya, tini panjang bi'arasyiha. Ulang dari ya tini. ya tini bi'arasiha qabla an ya tuni muslimin. Jangan an dibaca ya, Bu, tapi ai ditarik ke hidung. Ai ya tuni muslimin. Ayyatuni muslimin. Bu, ninya panjang. Ayya, ya, Bu, jangan ya. Jangan kayak ain ya, Bu, ya. Hamzah yang mati dipentokin. Ayya ti. Ayya tu. Ayya tuni. Muslimin. Ah, gitu. Ya, udah. Sambung siapa lagi tuh? Yes. Abu aja Jus Mariza. Ya, Sudah? ada. Qala Qala ifritum minal jinna ana atika bihi Bu, jinni Yo. bukan jinna, Bu. Jinni tapi tidak panjang ninya, ananya juga nggak panjang. Coba ulang lagi, Bu. Jinni ana Nah, kayak gitu bacanya. Dibuka itunya. Buka. Apa mic-nya? Mic-nya udah Ya. buka. Mati lagi mic. Tutup lagi mic-nya dibuka, Bu. Mana tadi? Sudah. Udah. Sudah dibuka. Ya. Udah. Kita terus, Bu. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla antakuma min maqamik wa inni alaihi Ninya panjang, Bu. laqawiyyun. Ninya panjang, Bu. Ya. Wa inni. Gimana? Panjang kan ninya. Ninya panjang. Wa inni alaihi lakawiyyun amin. Qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi. Kita ditipiskan, Abu tunggu. Kitanya jangan kita bi ana itu nggak panjang kan ada bulatnya, itu tandanya tanda sipir, tidak boleh dipanjangkan nanya ya, Bu. Ya. Bukan dari minal kita. Minal kita bi ana atika bihi qabla ayyar tadda ilaika tarfuk Kalian jangan tertahan. maram Ulang lagi ayyar
ilaika tarfuk. Danya jangan tertahan, tidak panjang danya. Ulang lagi. Ayyar 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 kata fuk falamma indahu qala rabbi liyablum akfuru wa man sakara fa dia tak panjang, Bu. inna Waman, Bu, dan disamakan ke shin ya, Bu. Waman syakara fa innama wa man yashkuru. sakara fa innama Innama, ulang tadi fa in. wa man sakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Qala nakiru laha arsyana qala laha arasyaha hadatni ya amna kutakunu minalladzi la yahtadun. Falamma ja'at qila ahakaza arsulka Matikanlah. Arsyuk. arsyuki qalat ka'annahu. Ya, Itu kan ada wakaf, Bu. Ahakadha arsyuk. Matikan kafnya, berhentilah di situ. Ada wakaf di situ. yang mana tadi? Ahakadha arsyuk. Kaha itu ya. Oh, Di ahakadha. ahakaza arsyuk. Ya. Qalat ka'annahu huwa. Kan Ibu berhenti di situ. Wawnya, Bu. Ibu, wawnya dimatikan. Wawnya kan tidak ada panjang. Kalau boleh dipanjangkan waw itu kalau ada kata panjang wawnya. Tapi kalau wawnya tidak panjang dimatikan. Ka'an qalat ka'annahu hu. Dipanjangkan hu-nya, dimatikan wawnya. Ka'annahu Ya. Ya, terus. Wa utinal ilma Ma-nya jangan tertahan. Ma-nya tidak panjang. Ya. Ming dipercepat. Autinal ilma Ya, Bu. min Ibu yang tidak dipanjangkan di depan kok di belakang nggak dipanjangkan lagi. T-nya panjang karena kasrah matia panjang. Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Satu ini pakai wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Qila laha dkhulil sarha falamma ra'athu hasibathu
lujjatun wa kashafatu an saqut. Udah salah-salah Bu, diterus-teruskan juga. Hanya tidak panjang ya Bu, kalau Ibu mau langsung ya, hanya kan boleh berhenti ya. Qila laha dakhulis saraha falam, hanya tidak panjang ya. Dari hak Ulang lagi dah Bu, dari qila laha dakhulis saraha falam ini saya pakai monitor. hasibat lujjah. Berhenti di situ. Bu, bermasalah sinyalnya kayaknya. Bermasalah sinyal. Betul. Hilang suara Ibu. Ulang dari hasibat Bu. Hasibat lujjatan wa kashafat an saqaiha. Mana orangnya? Mungkin Wow. karena apa namanya sih ya, kurang bagus, jadi kalau videonya Udah hilang. aja ya Bu. Ibunya nggak kelihatan. Itu dimatikan mic-nya. Dimatikan mic-nya. Mic-nya mati Bu. Kalau begitu lanjut aja yang lain Bu. Kalau misalnya Udah kan langsung Bu terhilang. Ima aja. Udah ya Bu. Udah satu Bu Ima Rianis. Hilang timbul. Bu Ima Rianis masih ada? Masih. Ya, silakan. Oh, Asbi masih ada nggak? Ya Imarianis sambung satu ayat lagi ke belakang yang di belakang tadi ya. Soalnya nggak sempurna. Terakhir. Ini. Buka kameranya Bu Ima. Ayat berapa Bu? Ayat 4 sekarang. Qila laha dakhulil, tadi nggak sempurna soalnya. 4 itu Bu. Qila laha dakhulis sarh. Qila ladkhulil. Dua lamnya itu Bu. Qafnya tebal. Qila laha dakhulis sarh. Qila laha dakhulis sarha falam. Qila laha dakhulis sarha falamma ra'at. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kasaf ansaqaiha. Qala innahu sarhum mumarradum min qawarirah. Nah, salah ya, qawarir ya. Matikan orangnya. Qala innahu sarhum
hum mumarradun min qawarir. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Walaqad arsalna ila samudu akhahum salihan. Ila samuda ya, bukan du. Ulang lagi. Ila samuda akhahum. Ya. Walaqad arsalna ila samuda akhahum salihan an ya'budullaha fa idzahum fariqun. Fa'idhahum fariqani yahtasimun. Qala ya qawmi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qablal hasanah. Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Sampai ayat berapa, Bu? Langsung dulu sampai 49. Kalau nggak ada arti langsungin sampai bawah. Kalau ada bisa pasti nyambung. Asbi cuma 1 kali baca. Oh iya, langsungin aja semua sampai habis. Qalu tayyarna bika wa biman qalu tayyarna bika wa biman ma'ak qala qabirukum inna Kota biru Hamzah itu bukan nun ba. Qala ta'irukum indallahi bal antum qaumun tuftanun. Wa kana fil madinati tis'atu rahtim. Kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Qalu taqasamu billahi Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna. Syahid dipantulkan dahulu. Di mana masyahidat nah? Masyahid Dipantulkan dalnya ya. Masyahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Wa makaru makron wa makarta wa makarna wa makaru makron wa makarna makron wa hum la yasturun.
tuh ada tuh Asbi tuh. Asbi masih ada? Asbi masih bisa baca? Masih udah. Baca ayat 40 coba baca, ayat 50 coba baca sampai habis. 50. 51. 51. Ya, Bu Ima sudah selesai. sudah. Udah. Silakan. فانظر كيف كان عاقبة فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن Qafnya ditebalkan ya, qi, jangan ki ya, qi. ya فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العظيم. Allah warhamna bil Quran. Udah selesai juz 19 kita baca bersama. Marilah kita tutup dengan membaca doa khitmil Quran. Allahumma warhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan Manda Tati. Mungkin terjemahannya dulu oleh Ibu Imaris. Ya, terjemahannya dulu Ibu Imarianis. Imarianis ya. Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk, dan rahmat-Mu. Allah ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya. Siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah membaca Al-Quran pada malam ini yaitu juz ke-19. Terima kasih kepada yang sudah hadir malam ini, juga terutama kepada Ibu Guru kita, Ibu Ustazah Zurniati. Kita doakan juga saudara kita yang sedang sakit yaitu ponakannya Ibu Ben, yaitu Andriani binti Abu Nawas yang sekarang dirawat di Rumah Sakit Penang. Mari kita tutup dengan
mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kegiatan tadarus telah selesai. Semoga bacaan Al-Quran yang kita lantunkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini menjadi pahala dan penenang hati kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah mengikuti tadarusan ini. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan terdapat kekurangan. Sebagai penutup, mari kita akhiri dengan tadarus doa ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terima kasih kepada Radio Gebuminang yang telah menayangkan acara ini secara live. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi pada acara tadarus yang akan datang di hari Sabtu yang akan datang. Insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin.